midi afia amankwa tamaklo ochena nyankopon ya adom enkwahia ehyasie 8 pm ochena ne nyankopon ya adom ejebo yeyi enkwahia free memenda ba fiada 8 pm tonight Mr. Shanonso ya kachi obi nso emaye se nyame ayadom yasesem ya hyemu kena de niema ahodo ahyemu a eboa ye nyina ti wonso na odon ho ahyemu 8 pm ochena Friday ene Friday bia yede nkwahia ebebro mididi afia amankwa tamaklo givers abadandue mu wonuro aye no wombedi ho nkomo odefo ye mu akwa be na dua bofo de Dr. Kwabin so ho ye nyame adom de nyame ase adaroma ye ntie we me bache madase ebusuan ntie na no pe ma me fa ntia kase fama mo mfmfi givers Herbal Center ya kache Dr. Solomon Kwabi ene mu mpenimfo nyina na wonu se nsuo na hyase egugu nsuo no totototo na mpempi no na yeyeni ase ye ne bibia emfa ye ho na me de bibia emfa me pacho fisisese kodie ma bibi emfa ho pa eno ntina Givers Herbal Center ebre ne edon nyina no ye ne mu di nhia na ye ne mu edi nkomo edifa yen ya pomode ho se ne betumi aboa ne da ye benya ahoden ya kone aba ene ye nwuma mu ene ye nkwanso no ho betumi ehia ye ntia na no pe me de Givers Herbal Center and me de Givers Herbal Mixture and de bro we Givers Herbal Mixture me ba cho and am aduma pa and aduma so adi ne emo a eboa Ghana de hye wo mo cheche ne bencheye ene wiase afa na nyina nti no mama na hotedin say Givers entontom eda ho Givers entontom eda ho na mpa cho tie enso ya hye ase atotoyi ade ba akope ene ekofa ade abreye na ni nyina mu onso no yare ba akope enso ene yebenya ade afiri mu eno nso na eka ne peduane de to hono mu a sanyame anni wafofie na aniama anko yi amfa mu na akwa wiedwu ewieye bone eno nti ene ye mpese besi ansa enti na yese otumfo bebi obobo no konkon bia na ho ehu hia ne ye pa enti ye twe wadwen edi esiso bia na wadwen emma so ye enam se umfi kire hono mu wo kwantempon no so hono mo wadwuma mu hono mo gates ahodro eda ho enru bi efu wo hono mo mepa acho ensuo ye totototo enyina no eyade a aboa ntontom a wono mo hyehye mu ano wo kohenya omo wo kokenya omo wo mo komo omo homene so wo mo so munye pie na wo mo ba pe a wo mo nuane a wo mo edi nipa ba kwa ye omo target nipa da sene o wa asase so enti mepa acho wono mo abei ene oba o bema o abofra o abrewo akokre o wobesi hu obetwu se dwe na wo ba betwu no enye fans mi na ode bema o enye se wo bebo nipedua no na mu no obedi nipedua ne dem wode wo haw ene ede brew eno ne ye mpese ebesi entime pa acho edro ne ne aboantontom na wo obei ye wone ba wo ho ye friend of female anopheles anasa anopheles mosquito no wono na se wo kawa me pa acho oja ne ye friend se plasmodium parasite edigu nipedua no mu na onum se nuane a yedi ensu a yenum anono de ene apomudin niam a bia no eye ntini num nenam eye veins no mu na kaze sa abre no sa plasmodium parasite no epa cho so ye dwedini so ye hyenkani so ye sofo dwuma bia wo ye no wonso ebi won ntini no mu ekwan be na befa so akọ entumi enko enti no ahoni nura yen nyina no ekọ no no nso di mu bi obonsa afa de rewre ni pedua no mu nyina na wa nkwamwa no ano nye den no wode nyame wadom ayere so na wotwe nansa de wobehu nsunsanso ahodo bi no mu ewo ni pedua no obonsa dabe eye aboa entonton plasmodium parasite eye ensunsanso an se ehunsuo no bi no aba ni pedua no mu obonsa obehya ase abobọ wa obonsa wo honom a asa awo etiesi uso wenum ayenyu aduane bia na okon empampan no kra ba wonte beba chokwa yarsabia ko pharmacy anase herbal shop bia na bebi anase bebi a yebetumi aye wo test na ye wonsa mpa etridi emwani bi eye malaria esu eye plasmodium parasite no ebi wo wunti no wokọ na omunya wonsa mpa wo ye positive anase eye etridi emwani bi onipeduen ma manhwe benkunko nifa bugina hono a na ka kire eye pharmacist no anase bebi atun aduro se bacho mami Givers Herbal Mixture Givers entontom eda ho na mpacho na gibi emu from edi mfinhye dumienu ekọ enom oba nom be ma nom edro we na betumi aboa o
na jiw edi efie ye tri di mu ebia na malaria obi so odun se ni ti edwan ga de bia na tipaye onse ebre na ndo nyina na wo fa painkiller na wo nom na no nipedua na fe obeka se ba be used to ento fa kura na ene na petampe na otim oso aboroboro me pa cho nya give us about mixture give us antontom down na fe tu ase me pa cho ka se give us ye no ye mfa ntoche yare ye mfa nsoso yare ano ye di tu yare na se e ma ni free honom enti wo a tri di etai how malaria obi ho no ti etai pa no da de bia na wa tie so no me pa cho wedro eno ani eye give us herbal mixture give us entontom eda ho awmatrofo no ena egu nkasamfoni neni no obetumi afre ni awonte ase ni awopemu nkyeremu sani obetumi anum aduro no so enuane ahodo bi no ma wo num aduro na ese wudi ani na ewundi no me pa cho ofre give us herbal center ye no ebedi nkomo na yetumi akyerɛkyerɛ no nyina no eye 0543 222470 0543 222470 na me pa cho oni give us herbal center for oni eni nkomo emfanfa ye give us herbal mixture ebetu malaria u fever na afa u typhoid ase etumi ede amawo na we eye give us cold capsules na we eye give us p capsules me pa cho edro we no koto a obeto ni mienu ede abomu sabema o complain na misisi ye me ya na misisi mu we me na wo ba wo complain misisi ye me ya na misisi mo we me no eyesu ni bani ni ye bi no ma na nipa ye eno na ye kofa sa yare ne de breye obi otatena se ye che obi a otapeja niama wo fam na de bia ne sisi bo wiem na wo peja niama emu odu me pa cho wonso bomode na pe give us herbal give us cold capsules and na give us p capsules no ebi oni musa be ma se sisi yare wo so a eye ma wa eye mpaso agudie eye na enkoye sanso na oba nso sisi yare ewo so a emmo ema mpaso agudie entumi enkoye eno na abon se oba ho so mi de mi ni atenka o mi de mi mfele he o mi de ase mi de mi hu mi bia ne ye kan se frigidity no oba ewo so a e pa cho wedro eye give us cold capsules and na give us p capsules sisi yare bia etete wo na ye hawo me pa cho enu ne edro ba ko a enne ukọ adwaman so omanmu eni wiase afa na be bia na me pa cho ubetumi enya okoto atoni mienu ebomu na nom give us cold capsules no eni ni p no na fetutu sisi yare nyina ase se na betumi aboa ma ebrani edo nyina no nipedua no ebetumi enya ahoden se emu ehyehyew se emu eyewo ya ana se emu ewe odwe no me pa cho enso ano no enie eye give us cold capsules and afi give us p capsules herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop eni e bi eton aduro man Ghana mu bia no me pa cho obetumi enya aduro bi na wanom na bibia no etumi akonkan ede amaw ne awonte ase eye 0543 222470 na oni give us herbal center for any nkomo enfanfa ye give us cold capsules any ni p capsules ayeko tu sisi yare ase amaw na afi wape give us herbal mixture eno ekoboa ma malaria any fever bi etiti ni pedua no wetumi atu ase etumi edi efri ho nti obapa mo nti ye pedro bia ba bia bi o herbal shop omo pedodo no so e omo pedodo no na wa frɛ 0543 222470 na oni eni nkomo ye sisi yare de no so bi ho enti eno ne when they give us cool capsules and any p no o ko to ebre ne edo nyina na o to ni mie no e de bomu ezan say we tu koko ni amaman na agi nipedua no e de aboso no e ko ba ne sa na eye de nipedua na say wunti no etochima ana so how be mu na wa fa p capsules no do we ga say amana agina ni dade ye mu ana say restore eye intini na ho atochima no enti no to ni mie no we man mema betima mba cho ba ne be man no enti ba cho bibiara no etumi enum bi na bibia no etumi enti numbers no eye 0543 222470 give us about center na yete one more enkano nti mesro obo wura pharmacy herbal shops bia mu bi wo mu na so akoto bi no wanom tichu nso ototo yi malaria nom ne ade wunya give us herbal mixture enum a na isa hoden pa etumi aba ye wie ne yenhwe birthday celebrant ya ha ne
okay nti wo de ma men komra na ye ba ye betwa so